Kuba magaye mwe mukamwinjiye muri babiri. Mugenzi wanjye ndamuherekeje. Ni make ni urwaye wowe uri muzima. Yego. Bakwita ndesha. Yitwa Romeo. Nta mungu yishanutse asha. Bajije urwaye. Ararwaye nyine nabasha kuvuga. Arwaye bugenda kanwa. Oya. Yacitse ururimi. Wapi yewe nuko nambaraga afite mu mubiri. Arwaye iki? Sha muga bitewe n'ukuntu ameze ni malaria pe. Wamufashe ibizami uramupima urangije uranzura uti ni malaria. Oya ntabwo nigeze mupima. Ariko si umuntu afite umuriro akaba ari gutengurwa anaruka. Iyo siba ari malaria. Kuki taba ari Ebola cyangwa Covid? Ibyo byorezo se mu Rwanda birahari. Wabitaye mu Rwanda ariko nibivuze ko umunyarwanda ku giti cye tabyandura. Gute se? Uracyari umwana sha. Ni gusobanura ni wabyumva. Ngaho se muga nyine muvure. Harya wambwiye ngo yitwa Romeo. Afite imyaka ingahe? 20. Imyaka 20 yose ukaba ukititiza sha. Ntabyawe. Yafashwe ryari? Yafashwe mu gitondo. Mutaranamenya ko indwara iri kumukinisha muhita mumuhurudukana mumuzana kwa muganga. Ubwo se yo tumutindanaga. Ahubwo se nkuba kize naramuvura. Yaba ari amahirwe ni waba ukimuvuye kuko n'amafaranga twari kwishyura nitwaba tukiyishyuye. Aha, ibyo byo urishuka. Dukomeze. Ijoro ryashize yari iki? Imvange. Yo, ubu tuvanye twose yarari yaturutse bakadakabereye. Igosha. Nabyuma yarayanyweye, unumve niba naho byabihuriye na hangover. Reka reka, uretse ko nta n'inzoga nkwa. Mvaye, hakosha. Uziko kubeshya umuganga bishobora gutuma avura umuntu nabi, bikamuviramo gupfa kandi nawe ugahita ubiryoza. Ese nkubwire ko azinywa kandi atazinywa? Wowe urazinywa. Niyo ugiye kuvura se. Ariko nawe mfite kugira ibyo mumenye nk'umuntu wazanye umurwayi. Ndazinywa. Ubu rwose weho n'icupa mu matanye nka buri kantu buri nguni. Ntabwo nzinywa cyane. Iko twese tuba tuvuga. Akira. Somaho humura nago gakazi. Inzoga? Nta kariki. Ntuse muga uri kunywa inzoga mu kazi? Kubera ko ndi mu kazi se ndazinywa zigahagama. Inywasha. Cyaze muga urarenze. Karakazi. Akargose. Iyo ndi kukanywa umurwayi akinjira ndamurira nkahita amenya ikintu arwaye. Burya sana buriya mukinjira umugenzi we nahise mbibona ko arwaye tifoyide ntabwo arwaye malaria. Serious? Cyane pe. None se wakemera ko nubwo uyu mugenzi wawe wazanye ari urwaye mukinjira nawe nahise nkubonamo indwara urwaye? Igose? Urwaye kanseri ya prostate. Mu kwa gatanu kuriya mwaka ariko shwi ntuzahagera. Gukimuga? Ntabwo uzi ko irwaye. Nzi ko ariyo mpamvu inywera inzoga ntacyo bitayeho kuko n'ubundi uzi ko gupfa bitari kera. Ni ukuri rwose ibyo sinari mbizi. None se muga ni ibyanya byo koko cyangwa uri kumbeshya? Nakobeshyaga. Najya nk'akantu usomyeho umwongerera ubukane. Makanda ahubwo. Buriya umuntu ahava akagera abakeneye alcohol mu mubiri we. Umuntu wese? N'uruhinja rw'amezi 2 aho kingano ya alcohol ni bitandukanye. Kuri muganga ubivuze se nabihakanamereye ubwo uba warabyize. Ako muga wamvuye ukava mu magambo. Ntabwo nakuvura ndi kuvuga. Base nabyo wabikoze ariko nkataha ko numva ameze nabi. Ihangane Imana agiye kukuvura nuko yari arimo afata ibizamini. Ako se Sumaye ibizamini bihe yafashe. Ibyo mwavuga byose nabumvaga ari uko ntabashaga kuvuga. Ubundi urebye neza ukitegereza urabona uyu muganga ibyo akora bizi. Uvuze ngo ikigashibutiye. Ngaho umuganga utukana gutya. Ntabwo utuka se ndutukura ahubwo. Aha, ngaho mubaza icyemezo cyemeza ko ari umuganga. Nta kigo mite mbishashe. Atamuga uyu numwumve. Mureke ukomeze gukora akazi kawe. Aba nzamuriye glycose na saccharose. Niko shaka. Bakubwiye ko nitwa Romeo sindi kadogo. Bamaze ko yitwa Romeo se bikubuza gutitira unaruka gusa. Wese kunyita kadogo biranyiza ibyo uvuze. Marashaka ushatse wagabanya ayo magambo ufite. Cukwe. Uretse gutengurwa no kuruka nta gice kimwe kiri kukurya. Mu muhogo. Okay, katurebe. Rambura ijosi mwereke. Igiki nareba. Rambura sha, umura nagura baba. He's gallivanting, he's shouting, duare. Muga, aka kantu kubise karamufasha iki? Karatuma iseseme igabanuka. Ndetse n'umuriro afite uretse ugabanuka ku kigero cya 70% mbere yuko tumutera urushinge munsi y'ikirenge. Munsi y'ikirenge? Ni umutima mushyashya wasohotse ku munsi w'ejo tugiye kujya dutera umuntu mu rushinge munsi y'ikirenge umubiri ukahita uba nk'uformaswe. Ku buryo indwara yose iri mu mubiri hitikira. Agahita bamupye. Ubwo se ko numva uwo muti ukora akazi gakomeye ni wabuhenda? Uretse urabimenya n'ujya kwishyura. Bimbwira urumbe mbizi. Ubuse nusanga nayo dufite. Uyu murwayi wanyu ntarava aha. Ututi? Ntarava. Tuzagenda tuyishyura buhoro buhoro. Guturwo. Psyikoro nk'ubwo meruka rugeze kuri $180,000. Romeo byuka mwana twigende ndabona ibyirivuro nazi byari byo. Aha. Mwebwe sha sinzi ibyo murimo. Romeo. Muga. Romeo ntari guhumeka. Turashize none. Wiki? Ngwino wumve. Nze numva ibiki wowe utumvise. Nyeganyize turebe.
Yesu Kristo umwana w'Imana. umuganga arabiranyije umurwayi we yakavuye. Yesu umwishe cyangwa ni malariya? Malariya akantu wamukubisa mu ijosi ndakibuka di. Ko kara kagabanya iseseme n'umuriro se kaje guheza umwuka gute? Menya hari isomo ryagucitse. Ongera kubite handi nakubise turebe. Waje ukahamukubita se kari we wabyigiye. Nakubeshye napfuye gukubita naho nigeze.